Que está pasando? Adiós. E acabáramos. Por eso non podía vir. Calloso. Por eso non podía... Non sei, aplaude o público, Claro, a ver, é que eu hoxe estou un pouco fascinada entre as luces de Nadal e agora isto, danos quedando un programa bonito, Entrada real no trono, non? Moi ben. Pois nada. Bueno. Casi me pega a risa esta min. Boas noites. Boas noites. Digo eu, está ben, xa sabemos que usted que é algo estreñido. Estou que me cago. Vire sentado no váter, home, baixese do váter, teña un pouco de educación que estamos nun plató de televisión, por Dios. Que máis quixera eu que poderme baixar, pero non podo. Pero como que non pode? Baixe do váter, como non pode? Non vai poder. Non podo. Pero como non pode, A home? ver, escoite que lle explico. A ver, sí, fago Veña favor, cá, explicar. que A ver, explíqueme que estou... Resulta que estaba a tapa do batre, estaba algo rota. Sí. E se conoce que Generosa esta mañá botoulle pegamento. Pero a cabrona non me avisou. E eu sentei-me a mañá para facer aguas maiores. E cando acabei de enviar o faz, quixo mercer polo carallo, que onde levo aquí pejao desde pola mañá. Bueno, pero... Xa tiña as pernas dormidas. Había Non yo se ría que lle fenda a cabeza. Non me dá dado. Sabe que pasa? Generosa botou lo a tinte que non vai ao barato e agora quedou pegado. Axúdeme a salir de aquí, que esto... Ai, Dios mío. Bueno. Pero que problema ten? Aí está sentado, está cómodo. Carallo! Axúdeme a salir de aquí. Eu xa non quería, mira. Bella, no. A ver, vámonos poñer serios, a ver. Vamos botar un ollo a este home, a ver. Dios mío. Che, espere. Que? Home, non se irá a poñer aquí diante da xente, coño, iremos por aí para un sitio que non me vexan. Ostras, me llora a vergonza, non? Home, a ver. Agora ten vergonza. Está me vendo todo Galicia. Nunca tuvo vergonza. A ver. Parte de Benidorm. Imos ali detrás do... Home, fajo A ver, favor. a ver. Polo Vamos menos. ali, a ver se dou levado. Home. Como peso o bicho, Cuidado coa mesa. Pero ver. como fixo esto? Cuidado coa silla. Pero a quen se lle ocurre, Dios mío? Pero que quere que lle faga? De verdad, o que non lle pase a este home na miña vida, din outra igual, É que quero me ver se Mira dá como arreglado. bate este que ainda anda ben, A Sí. verdade é que é unha cousa boa que ten o Non, bate. estou lixeiro. A ver aí. A ver un pouco. A ver. Vamos a ver, déxeme mirar aquí. Ai, hostia, ten as mãos frías. Bueno, xa estamos, estése quieto. No, quieto estou, que remedio. Dios, Que? pero esto, mi madriña querida, canto pelo hai aquí, Dios mío. Sí. Madre Jesús. É que teño o síndrome da pobreza. Cale iso. Teño pelos en todo o corpo menos na cabeza. Bravo, Ai, Anda. pónteme unha mão aí, home. Inda por riba con tontería. Ai, Eso, cuidado, cuidado. no, xa. Cuidado que esa é unha superficie aí de contacto. Espere, déxeme. É unha superficie grande. Espera aí, a ver se damos. Pa onde carallo vai con eso? Déjese tranquilo, a ver. Nada. Dios. Está complicado esto, Ay. Lizardo, Non me gusta nada, Non me gusta nada. A mí pero pa onde vai go? É que está moi amarrado aí. Non me rompa o váter, Carallo. carallo. Botou lotita aí. Vai me romper, paro. Ai. Nada. Ai. Nada. Ai. Mire. Que? Faime falta axuda. Como? Teño que chamar xente, Xente. Teño que chamar xente porque estou solo non dou, Pero onde vai ir agora? Bueno, estése Por xente quieto. esta hora onde vai ir? Estése quieto aí, usted quieto aí, vale? No, quieto estou, aí. mas quixera eu Compríame aí quedarme tres movido, rapaces aí fuertes. Vente para acá, Ai, vente para pobre de mí. acá. A ver, espera que vou levar aquí tres morongos fuertes aquí. Ven para aquí. Espera, niño. Vente para aquí. Estes están de gimnasia, cuidado. Ustedes. Bueno, Pero, cuidado, quider ver. pero pa onde vai con estes tristes pensan que veñen a mata dos porcos, por favor. É o que había, tampouco. Non había outra cousa. Bueno, rapaces, Ai. ímonos poñer a fila, eu vou tirar, vale, vos agarraderme a min, e cando conte tres, tiramos os tres a ver se o damos sacado de aí, porque senón queda aí pegado toda a noite que é unha vergüenza. Ai, Dios mío, Entendeste, vale? conozco. Pero, espera, Javicho, Ai, ponnos aí algo de música pa... ai. Hostia, bicho, no fíxete tamén, home. Bonita, carajo, Podía coñer a Macarena, carallo. Poñedemos aí a fila. Ai, Tú agárrate a min, Manolo. Eu que fago? Cuidado aí, epa. eu que fago? Cando conte tres, vale? Que fago eu? A ver, Ai. unha, dúas, Ai, tres, vai! Dios! Buah! Saliu! Bueno,
Gracias. Estades fuertes, Dios. Bueno, xa está, gracias. Xa lle direi a Lisardo que os pago un viño despois ali na taberna. E as pernas dormidas. Verdad? Xamonciño, claro, home, moitas gracias, home. De verdad, notase que hai aí gimnasia, gracias. Un aplauso para os tres, cuidado. Ai. Fíxome sudar, cuidado, estaba fuerte, Ai. Bueno, Pero, quedou contento, Lisardo, Saliu todo genial. Saliu maravilloso, Espera que me quedo. espectacular. Non pensei que saliera tan ben a cousa, A verdad que saliu moi ben. Está contento? saliu ben, non? Saliu ben, sí. Saliu de puta madre. Saliu ben. Saliu o meu carallo, entende? Hostia. Bueno, Saliu, claro que saliu. Entende? Que? Agora que fago con esto? home, a ver. Ben, Polo A ver. menor despegouse o cu do váter. Despejamos e despejaremos teus sesos. Me cago no tito. Mira que me comei. Dios. Desgraciado. Que indignidade, Jesús. Bueno, hai a consulta do doutor Bellino, que cousas pasan aquí. Bueno, importante que curan con risa.